O Deputy Commissioner Jong West Giant Hills iba BS Solia ila Plie perdai ka halfway home nang kabentaban ai jakasa ai kibriu kibedon ya kejingduna ka bor perkhat menta kasngi hasaba muswang ha West Giant Hills district. Ya kini ke projek la baitengka de Directorate of Social Welfare jong ka sarkar jilla but la pentrekam da Society for Urban and Rural Empowerment. Hakani kasngi lawan banishim bentaru da kirio paukmat ke bakentup ye ikong CD Lingwa i Director jong ka Social Welfare i District Social Welfare Officer i Jacinna na lor kiwe. Hakajing ajing kren ke jong iba solia i la penpau ya ke jinget scam bakani ke center kan long kan nuksa ya kiwe pat kishnong bat ya ke jelahi barok we. Ila banjo ru halor ke jingdon kamban ai ke jing shakri ke bakham kerpang bat kenturu ikinong tre jong kani ke center ban long ki be yaisha haba ai jing shakri ya ki brio ki bedon ya ke jingduna ha ke bor perkhat kita ki patience ba don ki jimpang bakta ki but perkhat ki kapdan jongki. I wish the Southway home all success from the days and years and weeks to come. It will not falter, and if there should be any signs of faltering or anything, come and consult with me. I'll be most happy and glad to be